تماشاوان هێژە دەماوە خۆش هوم بخێراتن بەرنمەیەکە دنیا خۆشبێرکە دەم بدەم mêvanê me îro emîn narozî ye em ê bi mamoste Emîn Narozî re li ser çavkaniyên di çavkaniyên dîroka İslamê de Kurd û pê re jî rola Selaheddînê Eyyûbî û dewleta Eyyûbiyan di tarîxa Kurdan de li cem Kurda ya jî tarîxa Kurdan de em ê behsa van pirsgirêkan van mesela bikin. Emîn Narozî mamosteyekî gelek di warê dîrok û edebiyata Kurdî de xebatê hêja kirine naskiriye car din jî bi îzna we ez dixwazim çend gotina derheqê wî de bêjim nasandina wî û piştre em ê derbasî programa xwe bibin. Emîn Narozî di sala 1951 de li Kurdistana Bakur li Batmanê ji dayîk bûye li gundê Qêre hatiye dinyayê perwerdayiya xwe ya li Welêt ji aliyekê de medreseyên dînî yên Kurdistanê de wergirtiye zimanê erebî bi wê derecê di medreseyên Kurdistanê berê fêr bûye piştre ji derva de ya jî bi zimanê îro bi dîstans ku dibêjin yanî Tirk dibêjin açık-öğretim heta lîseyê jî xwendiye lîse yanî qedandiye li Tirkiyê berî 12 Eylûlê li Welêt ji aliyekê de karê xwe şexsî meşandiye û ji aliyê dinê de jî nav tevgera KDP Kûkê de xebata welatparêzî siyasî kiriye 12 Eylûlê de çûye demekê li Stenbolê maye hatiye girtin qet 6 meha piştre jî derketiye dervayê Welêt û li Swêdê bicîbiye li Swêdê li Üniversiteya Stockholmê zimanê erebî xwendiye erebî baş dane û xebatên wî ji aliyekî de berhemên erebî yên dîrokî yên kevn yên bêjin dîroknasên dîroknivîsên İslamê gelek ji wan hinek jê bi temamî wergerandine ser kurmancî Kurdî hinek ji wan jî berhemnî carna bi 10-12 cild berhemin yên ser dîroka İslamê di wan berhema de behsa Kurda beşê Kurda wergerandiye Kurdî gelek berhemê wî di vê çarçevê de hatine weşandin hinek jî li ber weşandinê em ê niha piştre bi mamoste re em ê behsa wan berhema û bi Kurdî behsa wan bikin ji aliyê dinê li ser edebiyata klasîk a Kurdî jî berhemên klasîk ku mesela Melayê Cizîrî û hin şairê me yên gelek giringê din berhemê wan yani hem transkrîbek diye yani ji alfabeya erebî wergerandiye latînî û wekî din jî yani di kovar û rojnameyê Kurdan de gelek xebatê wî hene em ê derbasî wê ew ê bibin em ê hê firetir ji we re behs bikin. Kek Emîn nabînim ka li ku ye hevalê rejiyê karibin wî biderxin hemberî min ya eger evek hebe Kek Emîn bawer dikim wê were hat ketibûyê gava me dest pê kir ama anha xuya jê derketiye kompîtera wî gava berî ew ê me tecrübe kir carekê du cara cardin problem jê re derketin di cemidî loma jî ez ê dewam bikim mihawele bikim dewam bikim heta
مامۆستا ئەمین ناڕۆزی تێ بە هێوی دکم دەمەکە نێزیک ئاوای هات باوەڕ دکم مامۆستا ئەمین ناڕۆزی تو من دبیزی باشە تو بخێر هاتی بەرنامێ جارن بچێک پرۆبلەمێکەمە بچووک چێ بوو وای هاتی باشی بخێر هاتی دەما کەتی بووی من بەحسا ژیانە تە بە کورتی کرد و ینی li Batmanê ji dayîk bûyî û medrese xwendiye û lîse xelas kiriye xebata te ya welatperwerî min behsa wan kir û li Îstenbolê piştî 12 Eylûlê mana te û girtina çend meha û heta me behsa Stockholmê jî hatina bi malbatî behsa Stockholmê jî kir û xwendina te ya ku li Üniversita Stockholmê te erebî xwendiye û berhemên wergerandina me behsa بله دنگê min tê aniha bawer dikim cardin mamoste deng tê lê şekî belê deng tê lê tiştê ku min gotin te bîstin dengê min enizan tabii cemî diye way problemên me berdewam dikin xeta wî nagire di cemî de hevalê rejiyê em ê çawa berdewam bikin ez mamoste ez ê muhawele bikim behsa hin berhemê wî bikim wê tê ku têkeve ê baş be ama em binêrin ku bi ser keve înşallah çünkü gelek caran way cemî dî înşallah em karibin vê weşanê bi ser xin gelek ê nexweş bibe eger weşana me bi ser nekeve mixabin lê em ê muhawele bikin dewam bikin ez ê dest pê bikim li gor notên xwe behsa berhemên mamoste Emîn Narozî bikim berhemên wî destpêkê tiştê ku ez dizanim dîwana Melayê Cizîrî cara pêşî li Stockholmê eger ez neşaşbim wî û Seyda Zeynelabidîn Zinar bi hev re Melayê Cizîrî way li ser ekranê jî hûn dibînin dîwana Melayê Cizîrî ji herfên erebî wergerandin ser herfên latînî kurmancî yani transkribe kirin her di aynı çerçevede dîwana Ruhî yani Ruhî ku asnavê Şeyx Abdurrahmanê Aqtepiye dîwana Ruhî yani Şeyx Abdurrahmanê Aqtepî dîsa bûye way wergerandin ev pişt re Rewdetun Neîma cardin a Ruhî Aqtepî yani Şeyx Abdurrahmanê Aqtepî û dîwana Kerbelayî ew jî yani Şeyxên Aqtepiye bi hev re wergerandine ser alfabeya latînî zimanê kurmancî naveroka wan ez êdî nakevimê eger em karibin gava mamoste Narozî hat belkî em vegerin ser naverokan kar lê ev ê ku min heta niha behs kir dîwanên şêrên edebî yên klasîk ê Kurdî ne yên tesewufî ne yên felsefî ne evana gelek naskirîn li medreseyên Kurda bi taybetî Melayê Cizîrî dîwana wî gelek navdar e û gelek hêja bi rastî yanî di edebiyata klasîka Kurdî de di çarşeva navnetewî dinyayê de hatiye naskirin û nirxandineka hêja ji bo hatiye kirin di destpêkê yanî salên heştê de piştî 12 Eylûlê ev karên destpêkê ne ku li Stockholmê kirine ji wan mesela dîwana ku min behs kir Rojanû piştre yên Aqtepî
وشانخانه جینا نو دهاتنه چاپ کرن ام سر درو درێژ بەحسەوان ناکەن نویسیوی gelek kovarên Kurdî de êwên demê de wekî wan û bîrnebûn û pelîn û evî wextekê di rojnameya Armancê ku li Stockholmê derket kurmancî senaser di redaksiyona wê de jî kar kiriye kurtenivîsarên wî û wergerên wî di kovara Nûdemê de di kovarên wan û çirayê de derketine ku çira weşanxane yek organa komeleya nivîskarên Kurd yên li Swêdê bû di wan ewa de yanî li gel hinek wergeran hinek şîroveyên wî jî li ser mesela şêrên klasikî yên Melayê Cizîrî û çerçeva dîwana şerha dîwana Melayê Cizîrî de yê Mela Hemedê Zivingî ku şerhek kiriye müftiyê Qamişlê ew jî hatine nivîsîn karekî wî dinê wê demê qasî ku ez zanim eger min tabî kêm ya ew gotibe hawara ku du cild di weşanxaneya Nûdemê de li Stockholmê ku berpirsê wê Fırat Cewerî bû hawar wek temaşevanê me gelek ji wan ê zanibin du cilde cilda ewil ew hejmarên hewarên ji yekê heta bîst û sîya eger neşaşbim bi herfên erebî gava yanî Celadet Bedirxan û hevalên xwe li Şamê ew dest yanî weşana wê dest pê kirin bi herfên erebî wê çaxê dest pê kirin heya wê hejmarê yê di berhevkirina wê de hatiye wekî du cild hatiye yanî Nûdemê ew wek du cild weşandine cildê ewlî hemî ji wan hejmarên ku bi alfabeya erebî bi tîpên erebî hatibûn nivîsandin ewin ku Mehmed Emîn Seyda Narozî ew ji erebî wergera transkrîbeyê hemî hejmarên wê transkrîbeyê latînî kirine bawer dikim ne sedî sed ewin belkî hinek eger metnên Kurd jî hebin di erebî di hewarên wan hejmara de muhtemelen ew belkî kiribe kurmancî jî yanî ê ku erebî bin yani çikû ji xwe kovar bi Kurdî bû lê be alfaba ew yanî cildê ewilê hemî transkrîba wê ji bal Narozî hatiye kirin wekî din transkrîbe û şîreva zirûf û terkîba Mela Elî Helqetînî jî Helqetînî ku tê gotin kiriye û ew jî di not û heştan de li weşanxaneya Sayê hatiye weşandin çapkirin piştre ji dîroknasekî em bêjin ronakbirekî erebiya esil Lubnanî û xristiyanek ku gelek navdar e Georgî Zeydan kitêbeka wî ye bi erebî ser Selaheddînê Eyyûbî ew wergerandiye Kurdî û ev jî weşanxaneya Nûdemê hatiye weşandin piştre ji İbnî Xelîkan ji berhema wî kitêba wî ya navê Abu Wefayetul A'yan beşa jiyana yanî kitêb xwe mezin e behsa navdarên Dünya İslamê ne ewî behsa jiyana Selaheddînê Eyyûbî û bavê Selaheddîn Necmeddîn Eyyûb û apê wî yani Esededdîn Şêrko behsa heyata wan heye ew beş kirine kurmancî ew ji we kitêb derketiye wergera meşhûr ya Minorskî ku piranî li ser Selaheddînê Eyyûbî û li ser Şeddadiyan li ser Kurdên Qafqasyayê bi navê Studies in Caucasian History ku îngilîzî ye yanî me kare bêje lêkolînên li ser dîroka Kafkasyayê li wê derê beşa ser dîroka Şeddadiyan
ya dîroka şeddadiyan a beşa wê derê ji dîroknivîsekî gelek navûdeng yê Osmanî hatiye wergirtin Minecîm Başî ku tê gotin Minecîm Başî kitêbeka wî gelek meşhûr behsa yek bi yek biçûk mezin behsa dewletên İslamê dike ku divan ve ew hema cî daye hemî dewletên biçûk û mezin yên Kurda jî yanî di vê derê de yek ji wan jî dewletan şeddadiya ye ku Minecîm Başî nivîsiye Mînorskî ew kiriye îngilîzî duê de bicî kiriye û Narozî mamoste Narozî jî ew kiriye kurmancî her wiha di wê berhemê de beşek heye ku tê gotin pêş dîroka Selaheddîn ku behsa wê yekê dike Selaheddînê Eyyûbî û malbata xwe eslen ji Qafqasyayê yanî ji Azerbaycanê heta ji Eranê hatine û eslê wan rewadiyên Kurdin hatine mamoste tabî derketane me em ê behs bikin ku gava bi malbatî hatine Îraqa wê demê û li Tikrîtê bicî bûne yani behsa berî hatina wanê wê derê tê kirin ev berhema ku bi vî awayî berhevokeke û hatiye kurmancî kirin hatiye wergerandin ser kurmancî ji bal weşanxaneya Avestayê hatiye weşandin wekî din wergereka wî ya dinê jî heye ew jî gelek hêja ye Dîwana Melayê Cizîrî Mela Ehmedê Zivingî yani bi şerha erebî bawer dikim belkî 4 cild be jî yani anha ya jî 3 cildin belkî 3 cildin vay li vê derê tê gotin em şaşnekin 3 cildin ew qism şerha Mela Ehmedê Zivingî ku bi erebî ye Narozî hemî kiriye kurmancî û ev bi gerdeniya gewherî şerha Dîwana Melayê Cizîrî bi wî navî li weşanxaneya Avestayê ev jî hatiye weşandin kitêbeka dinê ku navê wê Tarîxa Dewleta Kurdan e ew ji bal kesekî meşhûr belê ew ekranê derket ev kitêbek geleka giring e ku seranser yani kitêbên çavkaniyên dîroka İslamê yên din bi piranî bi giştîne ya hin deveran e ya hin ser hin dewletan e lê beş beşê wan behsa Kurda dike ama ev kitêb yani Tarîxa Dewleta Kurdan behsa bi temamî bi giştî behsa dewleta Eyyûbiyan dike yê ku kitêb nivîsiye bawer dikim sed sala 13 de hatiye nivîsîn yani 700-705 sal berê hatiye nivîsîn navê wî Mihemed İbnî İbrahîm Xezrecî yani di vê kitêbê de tiştê ku behs dike yani ji Eyyûbiyan ku desthilatê ji zengiyan distînin Nûreddîn Zengî yani piştî ku dimire ku desthilatê ji zengiya distînin û heta 84 sal piştî wê ew behsa dewleta Eyyûbiya tê kirin gelek bûyerên li ser dewleta Eyyûbiyan li ser Kurdan ew Kurdên ku di dewleta Eyyûbiyan de yani Eyyûbî ku ji xanedaniya Eyyûbiya bixwane û yên ku ji mîrekiyên Kurdan mîrekiyên ku ji Kurdistanê çûne Şamê û Misrê û Qahîreyê behsa wan dike mamoste ku gava me behsa ew ê kir em ê zêdetir behsa rola Eyyûbiyan û Selaheddînê Eyyûbî Tarîxa Kurdistanê kir em ê li ser rawestin ev jî wergereka gelek hêja ye ku kiriye Kurdî û ew jî weşanxaneya jêr weşanên azad ku tê gotin ji bal wê ve hatiye weşandin bawer dikim 2 sal berê hatiye weşandin ez neşaş bûm
و من مستنوروزي كتابة قوية هجاد نجيها كتابة ابن الأسير كرد كل جزيرة بوطان رشتي الجزيرة الكامل في التاريخ يعني تاريخ إسلامي باوركم 12 جلدن او دور ده بشه کو لسر کردانه گلک تابی بویر هنه گلک آگاهی هنه لسر کردان تابی کو همین نه لسر کردانه اما گلک بشه گرین و مهم و هری دست پیکا بیشن یا دیار یا بحثا کردا گاواد به میرکیین کردان دولتین کردان هاتنا سلچوکیان یا جی ترکان پیوندی نابنوان و کردان بحثوان هي ماموستا ناروزي 2 جلد الكامل في التاريخ يعني الكامل في التاريخ تا كرد ده بحثاوي بكرمانجي وشان او جبال جبال وشان خانه وستات يا وشاندن مسكويه و ابن هوكال نظام مستا ناروزي هاتيه یا نه از بالا خود هنا هاتيه از جاردن دوام بكم كامل بله يعني يا تاريخ تبريده ده تاريخ ده ابن هوكال ده مسكويه ده بشين كردا جاردن سر كردا جاردن ما مستنوروزي كريا كرمانجي وكردي او جهاتنا وشاندن و هناك برهمي ويا زانم كو لبر وشاندن هناك الوشانخانه افستاي هناك جيلو وشانخانه نوبهاري هنا مثلا وشانخانه نوبهاري زانم ابن الازرق الفارقي يعني تاريخ مرواني عن كرد تاريخ دياربكر وفارقيني بحث مروانيه و سرانسه بحث مروانيات كو بشكل سر ارتوخين ويدمنه برهمي ويجي هنا ماموستا نوروزي تمدبيزي بله من اوتين بحث كرن مقابل يعني جخته كتي من برهمته بحث وانكر نافاروكا وانكر بله نظام تحس يعني من بحث بكرتي بدوس هركي يك دو جمله من بحث كركو نافاروكا وانشيه تشتكو تدوان دا كريتشي يعني ترانسكريبه يا ورقره و اللي كده يتشابونا من بحث وانكر ادبيجم يعني تشتكي بر مهم تنبه كنت بيجي تشتكي انه تنبه ام ويا درباس بكن يعني تزاني نظام بس حتى ايكو هاتنا وشاندن تكر نه ابيكو هاتنا وشاندن هما من همي بحث كرن بالي باش ابيكو يعني البروشان يجي من هناك بحث كركو يعني يا ابن الازرق و هذه داوي مثلا سر او سورة الأرض ابن حوقال بلي أوجي دركتية يعني أوجي دركت هنا كتير دستيم المقابل لي دركت استمع بلي فلان دركت بله از دخوازم تو بكرتي بشكي يعني تاني دولة تاريخ كردان تو بحثا نافارو كاوي بكي بري بكرتي يعني وشكي من بركن بحث كر تاريخ دولة تماميش بكل سر كردان وايوبي انا مخصلو ما تشان قوتنا سر بيجي بله تاريخ دولة كردان تجيبك هناك بحث كر تمامي سر بيجي هما براني سر تاريخ ايوبيانه جو وقتی کو صلاح الدین پشتی کو نور الدین زنگی وفات که صلاح الدین به هنگی بری هنگیش خب به چند ساله که فلان بو وزیر عاضد خلیفه فاطمیان لمصر و پشتی ساله که کو پشتی نور الدین زنگی وفات که دی او
ده سلاتاوي لور دسبت كلور وزيرتي وبشترى دادغرا شامي ولويدري بكري نور الدين خوازوي بو امبيجن علي كاري وي واسيوي يعني وها حتى حشتي وشار صار حتى كيجان تاريخ دوام دكا في تاريخ تاريخا افا اوكي حطار حزار و حشتي وشار صار نه حزار و 265 دوام دكا باشا ما ام درباسي اوي ببن ام درباسي يعني هناكي بيتر جغيني او برهمن كتا ورقراندنا تاريخ اسلامي ده وكي جن مرف كاره قالوا بحثا كيجان برهما شبكه هنك تشتاق تكاري بيسروي بيجي çünkü yani تاريخ كردا ام بيجن 1500 ساله وكرد وكي يعني دناف جواكا اسلامي ده ام بيجن وكي ملتكي برانياوي بونا مسلمان اگر چه سنی بن یا شیعه بن هرچندی يعني هنك دين ومذهب ما ديني جهنم لأن همي يعني هم برانيا كردا بنا مسلمان بنا إسلام هم جي دناف جواكا دنيا إسلامي دنا ويعني بيا وي كهاتيكو يعني 1500 ساله ما بيكو مرا ديروكا إسلامي زانبه نممكن مرا تاريخا ديروكا كرداجي زانبه تخمين دكم نظام دفيدو أودا بلكي فكرات جدا بجي لأما قالك برهم هنكون دفي أم أو بكن يعني زانبن دا امكاربن تاريخ خوشي باشتر بزانبن مرة وكيدن كارا بحثا كيجان برهما چافكانيا بكد ديروكا اسلامي تكو يعني بحثا كردا دكن براستي يعني هما بيجي حكي بوري تاريخي ده يك دو بل كان حبيصا او كنت ده تمام كتاب تاريخ اسلامي تده بحثا كردا درباست به اما جهندك اما زعف قالك جوان مثلا نمونه مسودي هي بلكي تبع سوي كربه نعم بعصاوي كريه دكتبي هنا يك تنبيه الاشراف يجي متنا بحثا ايتك ايكو ورقران يا بدني من بحث نكنش كان مره بحثا وامك او مروج ذهب جي ورقران دي هن بر چاپيه دكوبره چرا ده دركتبو گرچي او تشتل سر بلكي تديتبه او دور ده او بحثك وكيدن المنتظمه ابن جوزي بحثك مرآة زمانه صبت ابن جوزي او مالباطه جوزي او خارجي بالفرج ابن جوزي دنا او بحثك مقريزي خططا خططا خد كتيك بوهيه ويجي سلوكا ويا دور ده هر دوا دجي بحثات ك برفراهي جي قالك بحثك طيبتي شو تمام جي بحث صلاح الدين ودوله ايوبيات كن فقط هنا جون جباسا تيدا بمناسبته وهنا جينا بمناسبته او اكيد باساوات كل مثلا ابن الكثير جي هي 16 جلد ايكو من ديتيا او هي قال لك دور دريج بحث ايوبيا جي بحث كردا دور دجي بل البدايه اساس ابن كثير تكتبي باشنه يجي تفسير قرانيه ويجي البدايه والنهايه او كتب تاريخيه وكرونيكيه دور دجي اشخاص بحث ايوبيا باشتك دور ده بحث بجن قالك عالم بن تجي سردار بن ايوه دري نابه تبع قالك سرجيانا واندده وقالك جي بحث كرداتك دو قرآن دجي تفسير قرآن دجي جيك هي سورتك بحث تيدا بحث دبيجك آيات دبيجت النب انجافتوان بضبطك اوك خرط كاربي وابيني سريا ديني خواه هايتك إذا وصاد بيجا أو دور بيجا قصداوي هم البارزون يعني أليكو صاب خورتي أوكن دبي كرد القصد دور ما بس جي دوي آيات إذا كردا دس نشانتك بله حديث بعصابي ها تفسير بعصابيتكم تفسير ابن كثير بخوا أواك تقول بله مقريزي مقو ابن شداد العلاقة الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة أفجي كتابك بيش جلدة أو جي خلقي حلبية أو دور ده قالك بعثة كردا طيبتي جي إيش قوليك أو جارد بيجي الجزيرة يعني ميزوبوتاميا وكيل قالك بعثتي دائرة المعارفة بوسطاني بعثتك أو جي لافي كتابه دائرة المعارفة أو بعثتك حتى دور ده زنگ أو زنجيت بيجي بيشنجي كي كرداية حتى صد بيجي
وقت زيانة قالك كردات أو كتير يا صلاح الدين ويا واند انتفت داية باسا وكا انسيكلوبيديا كي سر ياجي سر نواجي دور ده باسا زگيت دبي شقولي وي بدبي بيشنج كي كرداي يعني مزنا كي جي كرداي الذهبي دول كتابه خود عباره ده ودول الاسلام ده دور ده باسا تاريخ هوت كي يا ماموستا بله وقال كيدن يعني قال كيدن ام نحو جاي شاب جميرن يعني ام دبينين كو يعني هم وقت جي بحث كر يعني دهمي افغانيين ديروكا اسلامي دهنا دبي ام بكن يعني فكره تلسر اوي تشوا يعني ام بيجن يعني ام دبرقه وهانا جالي كده يعني ناف جواتا اسلامي ده يعني بيكو مرف اسلامي تاريخ اسلامي باش بزانبه ام بيجن مرف تشوا تاريخ خو زانبه يعني مرف جيراني خو دبي زانبه برهمن جیرانی خو چافکانین جیرانی خو تکلیه مره بواره چه بونه دوان داره ده دیتنه تچنه یعنی مره کاره چی بیجه مخابن جبركو دفي داوية باكور كردستان مال عربي بو وكان نيف قدخه يعني قدخه او تريد مدرسه ما مدرسه ديجي بالدزي وشارتي بن حتى درنجي في قال لي حتى شيستي تبي وقت قلت عسكر هات قندا ما خد تبع خوش جامعه شرط ما خد دا الي قالك جارا جبر ويد ميكو او حرف عربي جرابون ما انا حرف لاتيني هنگی پیوندی وان تاریخ وگانا بجن آله کرد عراقی تبهایا وان جوا تاریخ براستی هیه گرچه زیده سری خو پناشین ای باشور روش آوا مثلا کردستان سوری او صح ای ایران گلک جوان هایدارن جی لی ما ام جی بچکی دور مانه لی یعنی ای براستی جبی کم تاریخ خوی 1500 سالی و ورو بزن بن دبی هری زف هنك جي ايرانيه هنا ليش بالكم فارسي جي باش نزانن اخر اوجي دنيا اسلامي ده يعني بله نه بله هري باش اي وانا تاريخ اسلامي اي بعربينه هنك جي كوكا خيرا خوكا من ورقران دبن اوجي اي كردي جي هنا دي ساجي جور دسبيت كن اوجا شقا تاريخي وهنا هم من تده مجبور بحثا كرداب كن تشج كم هيج وقت مثلا ابراهيم خليل و بحثا کرداد ورده در باست به او پیوته و حتی وقت شاه ایرانی بحثا کردا دیسا دور دته و دور ده وقت بحثا شرع اسلامی وقت کوات یوری تدته بحثا بجن جوال کرد او اصحابا کی کردای باشی کتابه سری کته دسته من او جی برفره بحثا کردا دیسا تده هي yani o gelek serhildane Kurda çi vakti Şah Sasaniya da be çi vakti İslamiye de be gelek serhildane vaji tevdvan kitavada bahsi vandar bastı. Yani Kurdum Arab çünkü İslamiyet de Nivgrava Arabistan'ı da despekir. Li Cirani wani li Bakur Rojava Cirani wani heri nezik beri Farisa u beri Roma ev Kurd bun. İja yani tek yani merve Çafkanya Hindebe ku yani Hinberi İslami peyvendiyen ticari uçun hatın dinabına Kurda Arabada hebune bazarın ci ku danustandın tenkru mal ten frotunu bazar tenkrinu tekili hebune ev hatine edine çune deve çerçevede ji hatta gava despeka İslami'de Peygamber İslami Hazreti Muhammed gava İslamiyeti ilan dike بحثا yani henek navan tekirin ku yani sahabene ve çaqi bu haslevan Kurdun yani jüve vakti de ji Çafganiya ashaba ji tekirin jur hatta em bejin haji em bejin her vakti yani civata Kurda yani roleka dinamik listine ne civar yani em bejin be deng bune u be muhawele bune yani rolek listine yani her çendi em be rolavan iro vakij teji bahs kirku yani Çafganiyen diroke eve deme çe Arabi bin çe Farisi bin çe cirane meydani mecbu kadar neketine yani nesleme neha mekhabın bu devlet siyaset evan ve çerçevede yani nizim kirine, puç kirine, biçuk kıstine, inkar kirine ve şartine avant işte
gelek neteve perverê me jî yani dibin tesîra wê de însanê me şiyar bûne kurtperwer yani carna mesela tarixa xwe û pêwendiyê gel İslamê de yani dibêjin deve Erebin eva tarixa Ereba ye tarixa Farsa ye çima em ê vêya hîn bibin çima hûn vêya didin zanîn lê halbûkî meriv dibîne ku yani bêy wê yani ev têkilî çê bêy wê tarixa me nikare bê nivîsîn yani tarixa milletê me di vê pêşveçûne di vê diyardeyê de roleka gelek mezin lîstiye bêjî çi Böyle şu براستی yani bece hema derece peşi de nîm bejî belkî berî İslam wextê ku dest belavbûnê kiriye piştî Peygamber aleyhisselam û ashabe û hatine alê bel bi Şamê ve û dûra jî hatine cezîrê Mezopotamya û herêma Kurda Iraqê car ewil wextê ku piştî vanê ew ket ewil hatine wê derê û wê derê bêtir bi Kurdara belkî hinek êdî jî ew hindikiyê wê derê hebûne weke Suryanî û Asûrî wa jî hebûne lê ew zû bi zû hema taybetî jî wextê Emewiya de warxistine ber xizmeta xwe ji ber ku zimanê wan nêzîkî hebûye karibûn bi wan wergerê tiştê miştê modern û kitêbê modern û kitêbê Girekiya wan wergerîne wergerîne Erebî ji wara nermatî kirine feqet êrîşî wextê hate Kurda ewil di ber xwe daye gelek ber xwe daye feqet piştî taybetî jî di wextê Emer radiyallahu anhu de dûr de wextê ku dûr de wextê ku dûr de teslîm bûne yan jî em bêjin ji wara jî heqê cizyê derketiye ku ew jî ehlül kitêbin ew jî ehlül kitêb têne hesabê ji wara jî heqê cizyê derketiye û karibin ê ku bixwazin şer bikin ê ku şer nekin jî vergiya xwe baca xwe bidin ji hêngê pêştirê de êdî her tiştê Kurda bije gelek jê bûye pêwendiyê bi İslamê re û bi xizmeta wê re û bi hev re jiyanê bi hev re okune çünkü bêtir yani hüküm êdî di wê navenda ku ciyê Kurd lêbûne destpêkê de ji ber wê jî yani tarixa Kurda dûr de çendî ku ne bi dilê me yani hatine hinek tişt hatibine gotin weke ku carna ew ku dibêje wê rojê kitêbeke êzîdê ku werdgera ser êzîdiya de evê ku çûbûne wê de rastî wan bi zina û ew katê neca dibe ev der welatê bi zina ye lêbelê dibe van arkeologê Avrûpiya û êva dere tev hatine ser bi zina hezar çîrokî gotine û hezar resmê wê rexistine lêbelê yek ji bin de weke îzadî ji dibêje ne gotine wala ev bi zinê Kurda jî hene mixabin yani tişt wisa ji me hinek tişt hatine birîn jî kitêbek destê de heye yeke ew kê dibe hê ji wextê piştî Sasaniya ve hingê ji hingê ve ew ser Kurda hatine birîn heta xwestine ewan jî Kurda ji weke ji xwe hesab bikin weke nav û dengê wa kêm bikin bi awayê wî awayê Belê yani meriv kare zêde xeber bide ma ez bawer dikim yani me qesda xwe li vê derê diyar kir ji bo ku em wextê xwe jî zêde nekujin em dixwazim em werin ser mesela Selaheddînê Eyyûbî û Eyyûbiyan û yani dewleteka çawa biye û bi taybetî jî yani Selaheddîn Eyyûbî û dewletê di dîroka Kurda de roleka çawa leyistine em hinkî li ser wê jî rawestin çünkü bawer dikim ev jî gelek giring e yani heta niha jî gelek tevî ku gelek çavkanî anha derketine bi taybetî yani li Bakurê Kurdistanê û taybetî li cem neslê me ku em bêjin ji alî em bêjin dîroka İslamê em ê dûr ma hinek beşên ê çep ê neteweperwerên ku tarixa xwe baş nizane û dibin tarixa dibin tesîra propagandayên yani tarîxên nezeriyên tarîxî yên Tirka yên Ereba yên çavkaniyê din de ne gelek cara ew jî hîn li ser wê israrê ne ku yani dibêjin yani dewleta Eyyûbiya ne dewleta Kurda ye Selaheddîn Eyyûbî ji bo Kurda çi kiriye çûye ji bo Ereba xizmeta Ereba kiriye îca yani gelo wiha ye yani gel tabii gava meriv lê dinêre gava dest pê kiriye
المصري دست بکریه پایتختاوی بری قاهره بیه ایوبیان هاتیه پشتر شام جی پشتی دولت زنگی نوردین زنگی يعني جيانا اخويا امبيج وفات كريه امبيج وقت بحث كنا امي بلكي فراتر داس بيكن يعني خاندانيه ايوبيان مالباتا ايوبيان وصلاح الدين ايوبي بافي وي وان براين وي افانا اجا بربو شامي دجاتنا يعني مصر والشام داس بيك ده او يعني ورقه دولتها ايوبيانه وبشتراجي قال لك بلا بنا ما بعرف كم تونس بقرا حتى يمني وبرجور حتى يعني كردستاني آلي خلاتي سرحدي وحتى موصلي وهوليري قال لك جي ما اظن شي بنامه يعني وكاتي ناسين وكاكو يعني دولتك عربه بل عرضي عربه به ويعني تشتكي كردارا نكرنا نرخاندني تال سيرفي تشنا قالوا ام دس بكن يعني دولة ايوبيان وصلاح الدين ايوبي كينا وتشنا تشكرنا بله وقتكو اول دس بيكم وقتكو تاريخ ابن براستيجي تاريخات نويا كم تبينن دوي بين 800 صال بري حسابك وبري ويجي هي 200 صال 300 صال بري ويجي وحتى 800 صال وحتى بين 1200 صال بري يجي تمام بري دولتان اگر يعني قوچه كوان الولايات وهبه جي لبرانيه وان دربا روما بنيري وصابون بيزانسيا بيجي بيزانسي دهاتن حتى كردستان مثلا دستيوات بوقت حتى مصري قاهريش بلاد الشام دستيوات يا عثمانية بنيري يا سلجوقيا بنيري اوجي نسر اخا والكربوات بنك كدري توري يا عثمانية وسادسة اوجي نسر اخا خبن توري يا عباسي جي براستي نسر اخا خبن اخا عربستان بو تل امبيجن يا ساسانيا بيجي تشونا حتى يمني حتى او مصري او جي صابون يعني وقتكم وين منطقه هذا دمك يعني بس جهر كثيره مباحه ودبا شرف وهوقا ولاتا قرتنا ليش كردا تنرى نأوكي يعني كرد في أواي بمن بر أوكي يعني نحقية لصلاح الدين ودولتها حتى مرف كاربيجا إمبراطورية قولي سيداجا قرخم في إمبراطورية صلاح الدين أيوبية براستي وكا إمبراطورية كي وشوكي قابل قيمة صلاح الدين بخصنا أو حدودي تكاري وها باشتر من باشتر من تقريبا شكو تمام لا باش تام ديار تشتيتا جو راسبو حتى دبي قيم اوكد بج مينورسكي ونوباي دبي جد دبي غافيكو بخوستنا كاربوج تونس والسودان وليبيا حتى اناضول نيفي اناضوليا نافين وكردستان باشور حتى اخلاطي وحتى قربله وشهر زوري بلا عسكر بدانا هف وميزوبوتاميا تبدا عسكر بدانا هف ولسبنا عليه كون كنا دمك تي معناك اف دولة وان هوقا برفرابوي يعني طابي دفينا هناك واصالي وابونا يعني راسبيري وابونا هناك همين دولة هذا ورهبونا عباسية دجي عثماني وسلجوقية دجي هنا ابي دي بيزانسية دجي هنا ارمني واصالي وابونا جورجي واصالي وابونا بله اللي دسبيكا صلاح الدين وقتكم رب بيجد دولتها ايوبيه وقتكم تشيبو هنجي كرد براستي دروشك بر خراب دبونه تبيجي تشبا دولتا واني مروانية تكشوبو يا شدادية تكشوبو يا حسنوية تكشوبو يا عنازية تكشوبو يعني شادنجانية تكشوبو يا كاكوية تكشوبو يعني بيجي او دولتي كرداي كود وقتي اسلامي دبشتي او كده هاتبون دوي وقتي ده تشب دستي سلجوقيا بتشي بدستي بوهينك جي بوهيه بتشدي هناك بوهيه جي كرد حساب دكن اللي وان اوانجي جتني يا حسنويه اوجي كراكي واشتبو ادري تفجعوا لي راكربو شبيكو بخوفه جريده يعني بفي او انجد كرد طاريتيك اذا بون وقتيكو وصابو افغام بلكي هناك او كناك حقق من چند جارجي جوجي زياده او كناك للغوري بطرس بوستاني اگر زنگی اگر نکرد بجی دمکی پر پیوندی و هبون چونکی باوی وی
اقسنقر قالوي يعني اقسنقر اوجي سرداركي احمدي لي كرد بو بله البراغي وقتك إدايك وهاي يعني هنك دي بيجين عسلي بي أفيا كوليكي تركمان هنا يجيب ورفا قريد أو مناقشات دي يعني ديرو كده هي اگر کوله بجی يعني اگر کوله يعني سردار خدمتکار بجی خدمتکار احمدی لی بوه کوجی هنگی و يعني هناك بجن مثلا ويروجي من الجيك اذا ديت اللي تقريهم دبي كوري نافيوي بوه نبا كوري برازيلي بوه وهناك شي دبي بجن سردار كيوي بوه خدمتكار كيوي بوه في العشور كيوي بوه ودمكي بيوندياوي هاتنا حتى دو وقتي سلجوقيه دجي او بوزاني كرد هبوا او خوي رحاي بوا ابجي خوي وان هرمي بوصلي وادر ابوا او بهبربونا وقتيكو هردو جاتنا بهبربونا يعني حقا بله راست كردا بهبربونا وقتا شنو سر شدادي اجي وشارجي هبونا اشبه هنكي بريكو بله دو هنكي ده شنو مثلا شرعي هردو زاروي سرشوقيه ده بله جبل دويرة وشي ده وقتكو كدوي طاريتي التكريتي يعني بطيبتي قاسي كنت بحثتكي يعني او دوركو يعني مركزيا سلجوقي سلطان وان كريز دسلات بارتك الدورة أتابجيات يعني أتابجية زنجي بله أتابجي دورة أتابجيات يعني كردستان همو إشغال كرنا خصنا بن دستي خويا خصنا بن دسلات أخويا يعني طيبتي زنجي مثلا تمام كله باشور فيجا عقرة شو في حكارية دورة حكارية وتمام دست عليه وصل حتى نيفي ميردين نجي هلاك أرتوخيا قرتبو وهلاك جيفاني دن قرتبون إندونيسيا أنا بحساويت منطقة أذربيجان وعراني ضاروكي وي طالوان الدزقين عليه وسقماني هنا كرشي هناك اوجي سقماني كردن اما يعني بريوان او هبونا يعني او هي جوان درباس بونا بيشتري خو سبارتنا ايوبيان يعني داويا خو بله بشكل اوكي مثلا بشكل تبلي هذا مثلا بلاويه وسقمانيه او اوكي اللي يعني ما بس من شرط تعرف الكردا هاتبو قلتن حتى بجن او جيت كتبوا دستي هناك واني ارتوقي يعني حسن كيف ونظام كدري يجي دتروشك وصل صلاح الدين ومع الباطاوي او جي جبركو او زنجي الواقع صدي شكاس الواقع صدي اوانجي الي كاريكر وقتيكو بهروز غودر كيفن او جي جيك جوار نما تشونا با زنجي يعني جوار تشتكنا ما بو بيشتوي شيرغو ونور الدين هنجي قلت نم تشك نور الدين نجم الدين براستيجي تحكي نجم الدين ايوب نجم الدين ايوب بله ابهردو خصتنكو دولتك اشخرت يعني فهم قلت ولا تشكر دار انا ما بدم فرصه زنجي كتي دسمه ام كار بين اشخره خبتنا كلك قوي بهفر تشتكي دولتك مازن تشكن وبوي اواي جيش شنو ودري انجا اكو دبيجا جيب هاملتون دبيجا دبي اگر كسلحتين وقتي كو دس بفيخ او كير وحاسل اول كوري خوي شاهين شاشي بشرى شاهين شار كو شر شامده شهيد كذا هنجي او كخول سلسل حدين داتين وي بيش بدبن اجا دبي وقتي كو دس بفكر اگر كو بقولنا والله از كردكم ادي دولتك كرد شيكم ne mümkün bu durdu da henge de karbe tiştekip ke çünkü Arap hebu Araba Farisa Türka tamamen de Kurda henge kem dedi. İşte ve şahit yani hem devlet bu ya vay bu yani din grantir bu yani em Bizansiya ji var dikiru em İslami ji var dikiru yedina İslami devlet edine yani mesela dini grantir bu be ne be yani خاندانی devletin yani Almanca dini دام برخوا همية وارتكر يعني نا تايبتيه كو بايبيا نا باورتكم يعني بفي بالدرجه شي دبي مروي دوريجي باش زانبكو يعني معناه تشيه يعني يعني لاوان مجوي وهذا كمرتوا فهمتك علي بيومي بجا بلانك واي كو دولتك يعني جي ام بيجن دست حالاتك كو كاربر خد كردات ده بجفين هبويا يعني بله بله جخوا يعني نظام بلكي بيتشكي مرة بحث أوجي بك يعني مثلا نتني ما بحث كركو يعني أو جيكو أطابقان
طابقين تركمان سلجوقي خستبون بالنسبة خو كردستان يعني او هناك جوان ستاندن هناك جوان كرن واصالين خو او هروها مثلا من المركز واجد نرى يعني بيجين قالك ميرو فرماندار الاشكري سياسي عسكري هنا جالك جمالا ايوبيانه يعني خاندانيه ايوبيه يعني بيجين كوري ايوبن كوري عادلن براين ابنا ببيا واي يعني حلنا وظيفتنا هنا جي هنا ما ميري كردا بخونه يعني جالي عسكري واداري وجالي عالمي كردان يعني امكان قالوا بشكل بحثا وين روشيجي يعني نكو تاني هما ولي امبيجن الويدري او اردي كردا خصنا دستخوا افابونا واجي مرد بينكو يعني لسر اساسي كو يعني كرد ترجيح كرنا قدرين اساسي يعني جالي اداري عسكري سياسي علمي و قالك كرد ويدميدا يعني دركتنا بيش رولا كامازن لا يستند ناب دولت دشي ودنيا اسلامي ده بيش فشونه ام قالوا كارن وقت نشي بحثا في مسألة بكن يعني خادم بلي باسكم وقتی پشتیکو شیرگو مصری دبه وزیر عادت هنگی زورا نور الدين زنگی زورا ویته لدینا که لیش حسابی وینای لی پشترکو اوجد نابرا سیما هاده وفات که هنگی عادت صلاح الدين كوزير هنگي او قبول ناكن او خليفه فاطمي قصتنا بلي خليفه فاطمي عادت كاش بالكو عمري ويدا او 25 صالي بو صلاح الدين جنگي 26 27 بو دائم غازي بافرد صحبات كرن ترنجي شوي دبي عادت نكر بو ديرك وسا غازي خلقيك او ديرك بورا خبر دو بنبجن امراب دو بده تاني غازي يذكر شطرنج دو صار هم صحبتي سياسي فلسفي ذكر جها راير چونكي فلسفي جي حس كرن وهم جي بافرد شطرنج ليستن وسياسه جي خبردان وتيكو اوي د بيش هي قبولنا كن عين الدوله يا رقي هي قطب الدين ابن تليل هي قطب الدين ينال هي خالوي شعبتين حارمي هي سيفتين مشتوبة كرد هي قطب الدين تليل هزباني هي وجوردي كن زموار حاصل او ميريكي كويدر دتف ميري دور حكاريه هنا مثلا بنافي حكاري علي سيفتين مشتوبة حكاريه زي بمثل او راتبه عيسى راتبه عيسى وقرقوش او هردو بهادين قرقوش بلي او هردو تخوازن كو وان اقناع بكن راتبه اول فاق عيسى حكاري كو قاضي عسكري شيرغوبو دتشاد بيجا تشتكي تلبر افخار زيتيه فرق تشيه هم دولت بيج دولتات يا ويبياتيه يا خوارزيتياتيه تشمال بربي رادبي وشمال خراتكي بوي اواي دبي باشا بخايل كشبا سيفتين دبي ابا هينا جت عين الدوله هبه نممكن بدنته وزاره بفن لينكو سلحتين بيوي تف بدني تركمانجي بدني كردش بدري دبي صوت ور حصل شبا قطبتين تليلي هزباني ابن تليلي هزباني ويجي وساقايل كور حصل تمام يعني حزباني عشيره ككرده دبي موي دس نشان بكن يعني كرده بله هكذا دي قزان اللي هو ببخش بل انا عايز شناب جارنا وا ذكرني اوجي سكوار تفكو يعني بيتريوا كردن عين الدوله باشيد من عين الدوله دبي والله خدمتها وسبناكم وصاروا كي دويا دي شو خدمتها يكتب او قطبتين ينالي منبجي وجورديك او هب دادگرنتين دادتين شامي اف تركمان النور افي حتى الوزير بحث اكيد بد بيجا فقي عيسى يجي اكيد بيجا تشاوت يعني تي ريفكي تدبيجي بتجربه صلاح الدين يعني شو جاهين بتشاوت وبكي يكي تركمان ورا بسلوك تشاوت كاري ور بكي يعني مرة الوزير يجدبينكو يعني ترجيحاوي دعوكو كرد يعني بيش كيفن وكرد في مسألة تيخن دستي خوا بلي انجا بلي ورده ور حاصل بويا واي اكت كيجا صلاح الدين طبي فيشتي هنجي صلاح الدين راستيجي دوي عمري خوي اكدجي يعني تكوشينك الافارينك بر يعني جالي مرخاصي و جالي اشمندي و جالي تدبيري سياسي و قالك خوش ليزه افراد به اول سيفتين مشتوب هذا عسكري بين سطح بكاس خاصه هري باش جو كرداد ذهف
او سيفتين مشتوب جد كمزنيوان او دبيت ايفان بقي جيني خصوصي اف تدي حافظ على يد بيجن يا كوفي قد بيجن يعني هي زي خطايبتين خصوصاوي خطبتين ابن تليلي هزباني كل اوجي ويجي قالك مير قاد الدوان ورحصل ايدي هريك الجيكي بكيستك ورادبه اول دبي ازقره دست يعني از تخازن دبر بنفعمك وشكم مجوي دوله بلاك يعني دوله شكرني بو دشينا براي خو تورنشات شينا يمني وعلي تونسي وادرا عادل جيت شناوي علي نو بيش قالوا بانكي يعني او ترين كنوتين زفكرن مرف دنيريكو يعني كردن عسكري وان بركسني اداري وجمال باتا ايوبيانه بريارين يا زاروني وانن يعني انا بقول هنا عادل هي تقي الدين هي تورنشا هي برازيلي زارويين يعني كريشير كوهن ناصر الدين هي كركي بريمريه والحسب بفي اواي دولتي وقتك وافات كجي تسر حكم جيب مجبوره بسي يعني بسي هذه مظنيه اسلامي راه يجي دولتها خليفتها بغداديه يجي خليفتها مصريه يجي فرمانداري وين نور الدين دبل فتوا قائل بكان نهلك ويتك بفن چونكي ميم خار بفه وهر يكيش در كيف بحينك الاخر يا دوا دبي قالك ميركو سرداري فاطميه هبنا دولتها فاطميه كو وقتك او تسر حكم او منفعته او باي وان وتشتيوان فركيم دبي الحدين جوان سروان دبره او جي قالك حتى دبنيده دشينا في فرنجيه يعني خاش باريزا كورن الي ورن بابج نسري او يجي الي ويبكن وزوراوي بفن حتى وصاجي او دبر ويدجي دنافدجي او كردي كل ويدري يعني كرد او ميريكي بلي ويسل شوقيا عربا نظام شيء تبهر كينو خزب وتبر هب الشر او كده ليس لحتى جيرتيا خوزانبون اخو وشمندي اخو تمام وصلت كيكو في دولتي تبي سلجوقيه قليش اصلانا وانا دنو تركمان وتماما وصلت كي اجركو مثلا بيجي وراء استني كردم السنه اوكي بيجي يعني كو بيجي استني كردم اسكي اكيد ناخذ من الزورات نكاره واتبا بيجينا هبو ولس اباكرنا دوله اخو امبراطوريا اخو اوكي يعني هانت مثلا الدوله ويده تشقى بيجي يمن مثلا دابو براي اول توران شابو اشترى دابو براي خوي سيف الاسلام تقدرين كوفي باشي باساويتي دعوه اسلام دعوه اوكي كريه دعوه امويتيه كريه او اوي بيكي وكي او فليج كوفي قد كردات دي تاريخك نفسان بيا كرد يكي ابناوي يكي الماني تاريخك نفسان بو كرد دكتور فليج كرد او كن افيجي چونكي او نافي كسيكو دايد بحسن غريب حسن ابن غريب ابن عمران الحرشي ابن خليكان دبي مد فيسا كويدي تيك وصا ريزكي ويجشتان دي عربة حتى معدو ابنك اوكي انجا ملين هيرت نقول كاف تشكسه من الكتابي باخذ تفن هيرت وانيكو انسيكلوبيديا سر نافي وصا نافي يوسف فايدانا باجي اسكت من انترنتي دبي افيكي مجهوله ناي ناسين تاني نافي ويدوي او كا تقي اوكو دبي ابن خليكان ده دبي دور ده تدي ناوي درباس وقت حد صالح حفصدي ده كو غوتيا ولا تشتكي وصابوه امر دور تخمين كيكو هنجي او اسماعيل كري سيف الاسلام ايوبي الوقت اليمني بو او هنجي او هنجي بي دايا نفسان تشتكي وصدر خصتيه كوجبي خاطري خب كيجنا دولتها امويه بله اجل سري كنت تشتكيك يعني تكليفك وها نجم الدين ايوب راتيكو يعني جبوتي كليه وانو خليفين فاطميان يعني وكي سجرك جواره بيت شيكرنكو يعني اوجي عربن لنجم الدين ايوب درح المداخله كليه قلتيكو يعني امنا عربن وجملنا عربه ملنا با خليفه الرد كليكو يعني سجرك بيوا واي بيت شيكرن بورد تشتكي واي يعني حلو سام اوك جورجي زيدان بيجاو تكريت تباوي مورغراندي موج ورغراند بو كردي او دور ده بيجا خوك عدد هي يعني كشابك وي هي بر هجايه دلاله قالك
كاروباري عادت جي او دمشينه يعني جيرت ليتك وفلان انجا او تخوازن هناك وان جريجري كردا طيب تجي فقع عيسى حكاري ويك دو دنجي خرق وشوان بهادين خرقوش او تخوازن كوبيرا بزوجه جبي بري تغرو الكربويا تغرو ليس الشوقي كربو بقيزا خليفه راه بزوج انا جبي خاطريكو زاروي ببنا خليفه ببنا نيف عرب وببنا خليفه ما بس تاوي اول انك اجتمع بس اخو تخوازن الفيجي صلاح الدين جي وصابكن صلاح الدين هي فرده ورده بتينه ماشي بابي بيد حساد بيتشيد ولا حل مساله قوسا بيرا بزوجه قرب خليفه جبيكو زاروي ببنا خليفه نسلاوات ببنا خليفه تبقي جوا او جيد بي خليفه شينا من قرا يعني تقولي شريعته قرا خنبر بن يعني اسلامي قرا عرب يعني عربي عربيته به او جيد بي جد بيجن ام كاربن جير الناس لك تشيكن ويبقي عرب ابوي او فلان ببال او جيد بيجي قط تشتكي صار شينا بورات خيده شرط كتب تشتكي صار لكن شو عمي اصل خوين كاربن خو بكنا اجاكو عربي تدابون نجم الدين ندقو امكان سر مثلا عربات بيجم ام دنيرن قالك يعني خاندان كو بري نهاتنا ناسكرين اللي قابلوا هنك ولاتان بنا دستلاتدار بنا الشاه بنا خاندان بنا سلطان يعني الشجري خو جوهرتنا وتشتيوها نفيسانا يعني دو عثمانيا بخاور كريا صفويه بخاور يعني قالك لاوروبا يجي يعني قال خاندان انا شخو جبوكو خو بيجين دركا ارستقراط يا نسل باك يا جي ام بيجن الدنيا الاسلامي ده مثلا خليفتيه كو بيجي جنزاروك پیغمبر تشتيوها تشيكرنا اللي عم دنيارن دفر ده مثلا اقواش خو باور انه ام روشوان هاج عربونا خو هناكو تشتكيوها تنازلنا كرنا حتى من ذلك خواندبو انا شايف كاني ناي برامنكو يعني تي قوتنكو يعني بحثاوية تكرنكو يعني اوان دو اردوغاهن خوده قوا يعني او خود مان دناب خوده بزمانك خبر دان كنا عربي بو يعني دناب خوده كردي خبر دان يعني عم طبعا الدنيا مثلا اسلامي وولاتنا عربه ومصر والشام ويمن وجين وها يعني عربي وك بيجا ايكو همي عشيران وهمي ملتان بهف بدا ناسكرين يعني زماني مشترك لدناب خوده كي قلت لكم يعني بزمانك خبر دالكو يعني عربها جوان فهم نذكر والله جورجي زيدان دبيجه ودبي كتابه خوده دبي وقتكو باب صلاح الدين نجم الدين تي مصري انجا اوجد بصلاح الدين ردر كتيه بيشياوي بيشوازياوي بك انجا حتى او دنفسينكو يعني حتى في خليفه فاطميه نشونه بيشوازيا باو يعني وزير خو افتشتكي بسري خبوه يعني كجاره كم بوصد ولا شيء دبيجه دور دبيجه دبي وقتكو نجم الدين هاتو او كريغو قشتكي لك هاف او عادد ديلنديزي رب مراسم رب هبرد كشيان هاتن دبي هر دوا بهغرب زمان خوي كردي خبر ده عين صد بيجه جورجي زيدان بله تبحث كركو يعني او مثلا ام كيف اگر انجار سر مثلا كردستاني مثلا دني چند تشتهنا يك دو تشتهنا مثلا قالك بالكيشه ادخوازم دست نشان بكم سروان يعني آگاهين كددان يعني مثلا كردستان بريكو بريكو او دولتا زنگي دست دين سر ودولتا ايوبيا نافا بكن روشا كردا نروشكا باش بو اطابقين تركماني يعني هم زنگيا وارتوكيا والدنيزيان يعني هما بري السيشار عالية تمام كردستاني دبن حكم وان دبون يعني ايوه بشتي مروانيه تسليمي دولتي اخوة كربون دوی چارچوه ده مثلا اوک هيا تشكي قالك بالكيشه د شرفنامه ده شرف خان بحثا ويا كيد كد بيجا يعني بري ايوبي كردن ايوبي دست دين سر دولتا زنگي نور الدين زنگي يعني كمر ووان بري او دست دين داويل و دستلات بينن روشا كردن روشا بتليسه بحث كان روشا روشكيا بحث که يعني پریشان و کشیابون سری چیا هر چندی د کتاب د خواستی حتی ناوی وی آتابگه کو بیتلیس خستی دست خو بده جی يعني ناوی وی ناتیا تثبت کنا ما يعني اشکره د بیجه کو
سلطوقي بونه سلطوقي زنگیه بله ایجا گاوا دبیجه کو اتابگن ام بيجن صلاح الدين داويل دستلاتا زنگيا اني مثلا تعريفه كوي بني وهاي از بخوينم باراجرافك بچوكه بله شكي بالكيشه يعني يجيبوا في تثبيتا ما ادخوازم بخوينم كنت شافكاني ام بيجن وي شغي يعني شرف خان بخو بتشي شافي المساله دنيرا بله بيجي غاوا كوستيركا اتابگان تمري يعني نور الدين دريا دستلاتا ايوبيان دسبيت كا اجا شو بري باراجراف او بحثاوي كده اجا فشد بيجا غافا كوستيركا اتابگان يعني زنگين تك تمري عشيرتا روشكيان اكو دوفي دميدا يعني دما بدسيا برمايين سلجوقيان ده كوان ستول متغالبان خوار نكربون ولبشت قوتين يعني زيروين لوتكين تشيايان لكورايين زوزانين مزن والجلي ونوالين كور لبندا فرسته بون كو وك شيران خو تشنگ بكن سر دجمنن خو إريشي هزن اتابكان كرن او جيتشيايان جيجاليين كور وجوزانا افيتن يعني افيا بتايتي تثبيتا شرفخان بخويا يعني دبيجا غاوا دولتا ايوبي دسبيكر افابو او روشكين كو يعني دستلاج دستي واندر كاتبو والتشيا وقالين كورو لبشتيا يعني وكي يعني جبوكو ستو خوار ناكربون وكبون محكومه و داران بشتي كو اما ايوبي هاتن او جوان جي خو دركتن خو هجوم خو ايريش وك شيرا ايريش برن سر اطابغان وسروانو دستلات خصن دستي خو افيا يعني امبيجن او كو يعني فرب اشكري هين بري 400 سالي زادتر يعني شرف خان بخوا بحثا في اكيد كيكو فرقاوي يعني بري ايوبيان شوابو وبشتي ايوبيان كردستان شوا فتقرا يعني حتى تشتكي دنيجي هي مثلا او من مقالات جي اللي سر نفيسي مثلا او خاندانك جورجي او ايوان وزكريا خاندان گورجی يعني وقتا دولتا امپراتوریا گورجیا دو وقتا قرالیچه تامارا ده چه او مغزدیلی نه مغزدیلینه خرزلی کو جوارا دهات گوتن یا زکریایی دو دهات گوتن زکاریت جوارا دهات گوتن اوانا يعني تاريخ همي داس بحث كني هني هم گورجي ارمني بيروقراطي مودرن بحثاوي كده كنكو يعني اوانا اف خاندانیا مشهوره یا گرجستانی اوی وقتی ادبن دستلاتا قرالیچه تامارا ده اصل وان کرد بون يعني بله حتى بحثاويه كي تقد به جخيله عيني نافي خلدن يعني عشيره با بيراكان كرد بو با يعني باواني هري بيشيه ناسكريه يكي بنافي خسرو بو اوانا يعني بشتر المنطقه اذربيجاني المنطقه عراني بري الارمنستاني يعني دفج مسلمانتي برددن بشك جوان يعني اي في معلوماتي دبن خريستيان و دستلاتداريا وان مازن دبا بشتر يكو گرجي برفره دبن گرجستان يعني ارمنستان يدخن بن دستلاتداريا خو حتى تين دات كافين جيل الي سرحدي الي اذربيجاني الي بر باشور ده قالك درا زف دكن اف مخارجلي يعني هري وي دامي داويه وان كو يعني ايفان وزكريا دبرايه هفدونه هري بيشن سردارن وفي خاندانيه اوانا دشرك يدتين برب كرداده قاوا كو هي يعني ايوبي ملك افدال ملك خلاتي بي اخلاتي شرك يعني 1200 دهاده تين يعني بس بقلت كلاين مسلمانه كلاين وي وقت اي الي سرحدي يعني خلاتي برجوتر هميا دخن دستي خو حتى تين خلاتي دخوازن خلاتي جي تيخن بن دستي خو للوي دري تيك ديشن و ايوان اسير تيغرتن تين ناف كلي نتيجه بازارك دنابنا وان چدبه پیمانه کا 30 سالی آوادك يعني امزادكن
دوی پیمانه ده تی گوتن که یعنی شرط دانین و 200,000 دینار تضمینات شر بدن و کلین مسلمانا ایکو دست کردا دبون و مسلمان دن دبون و پاش ده بدن حتى هناك جي بحثا سي كياد كان يعني حتى خلاتي وشاغي وان بدس كتبو افانا دلي باج ده مسلمان تجبردن وكتشا ايفان كنا في تام تابو او جي بافضل را بزوجه وانا هميا قبول دكن ويعني بيمان نافان شيدبه يعني دفي درجه ام دبينكو يعني وفضل اوكا ها يا شوا ونفضل او شداديه او افضل يعني افضل ابراهيم ملك اشرفه او حد ببره او حد ابراهيم ملك اشرفه كوري ملك عادل بلي راست براي سلطان صلاح الدين اجت ابي تامتا بملك او حضره زوجه لملك او حد بشتي سيمها وفاتك اجت تامتا بملك اشرف را زوجه شنو قدروا دريجه او يا يعني قالك ماجرات شدبه بشترى او بخواب تامتا بخوات دبه ملكيه السرنافي ايوبيه دبه ملكيه اخلاطي يعني وي دوريجي ام بيجن تيكلي وان دنابنا وان وجورجيا ده شاركتي يعني جورجي قالك او دستين شخلاتي برجوتر افانا جاردن او دفرين كردستان يجي دخن دستي خوان جوان دستينين وبيمانكا 6 سالا امزا دكن كو شر دنابنا وان وجورجيا ده نامنا يجي اف جورجين كو افي ايوان ما بكر ملدريجان افيك ما بحثا وانكر اساس د تاریخ دا قالك جارا بشاشتي بحثاوية كي تكرن دبين سلجوقية شدادين هري داوي يعني هلوة شاندنا داوية شدادية عنا هلبوكي ايكو داوية شدادية عنينا اف ميلدريجينة يعني ده 1200 ده حتى شدادية حتى ويش غيمانة يعني ايكو داوية وانا افن اوجي اصلي وان كردن اجا هيا وان جهف هيا كو كردن شي يعني بفين معنى جي تكلية كوان هيا كو حتى وان دفرا هاتنا يعني رزقار كرينو يعني وكي ما نفكر بيجك يعني كردستان سرانسر يعني كتير دستي كردا ميركين كردا هر چندي يعني بلكي تبحث بك يعني هناك ميركين ارتوقي ياجي تركمان الدنيا وكي وصال وكي اوجي ماناما اوجي هستلو ان هاتيا خوار كرين برتر اوان كتير يعني بفهم معنى قافا مربنه وي اوان يعني رولا وانا كنت كردستاني ده ليستنا باشترجي خويا دكه يعني اجا دفيتشر لمرا بالا خبده يعني اگر نج ايوبيا بونا محتملا يعني ايرو روشا ايرو كردستان يعني بلكي يا ميركي دنيا بيجن يعني عرب من ياجي زنجي بمانا وبرانيا ببونا تركمان يعني بلكي يعني كرد دروجة ما ايرو ده عجبه يعني قاسي بلكي وكي سوريانية يعني خريستياني دنيا اي منطقي ور مينوريتي بلكي بتشوك بمانا يعني افي رولاوي كو غافا ام بدن برخوا كو دفي انفيات ببينينو و يعني باش بزانم كو رولاكا جرينج ده او تاريخ كردستان ده ليستنا بلى يعني محقق ليس شو يعني ناي انكار كرن براستيجي يا مثلا كنت او بينورسكي جيت بيجا او مخزيلي دبي كردن على ميزوبوتاميا عين صاد بيجا هاتنا 1205 دشتك يوسا وبشترا وك عسكر هاتنا ودري يكي ارمني يعني اقرا لك ارمني وبشترا دبي او بخب هاتنا سرديني وان وبشترا حكم كرنا ولد صاد بيجن او راست شخوا شدادي يعني راستي شدادي ي اوكو وقتكو ارطغرل وقتكو تبا شدادي وقايل دكن هناك تشتو مش دري الغوري مينورسكي او وان تمام دبي او كي خبوناينم يعني وان سر حكبه واده له فقط بشتي اوكو
Alparslan yekî xwe dihêle dişîne piştî ku alî wî dikin me carekê ewkek jî derbas û notek jî belkî têbîle te jî ku diçe wa dera û li wa dera ja ew Fadlûnê Şedadî balke menoçer bû yan Fadlûn bû ku te dî li wê derê wî qîma çok pera li hev dike û li hev tên û zêde nake ja dûr de piştre ew dibe di ewkekê de dibêje li gorî texmîn dikim min Minorskî de xwend dibe dûrê yekî bi navê serdarekî xwe bi navê Sokman dişîne serê dibe here wî holê rake feqet tabii ew diçe wî demekê wisa ew dike lê piştre dimîne çünkü yek ji wan mesela hê berê hatiye heta ba şêrgo wan jî wextakî piştî ku li Şamê di hikûm ewkê de bûne hengê yek ji wan hatiye heta wê derê piştedî ew ku jî Ehmed Nasrûddewleyê Merwanî jî zavê yekî ji wa bûye qîzeke menûçerê ew li bawan bûye jî pêwendî Kurd bi hev re hebûne ew rast e mesela tibêjî o Eyyûbî em piçekî vegerin ser ew evana ê piçekî berî ewa dewra Selaheddîn wanin jî merivkara carekê dinê ber bi fireyî bahs bike yani ser em vegerin ser mesela şexsiyeta Selaheddîn Eyyûbî nasînkirina wî û hezkirina wî di çarçevaya yani rewşa dîna hem berê hem wexta wî de yani însanekî ku em bêjin yani dijminê wî jî ihtirama wî girtiye û mêrxasiya wî û camêriya wî behs kiriye û heta îro jî ev vî awayî tê behs kirin yani em ser melekare ser vê çi bêje wextê me jî çünkü hêdî hêdî ber bi evê de diçe baş ez yani 10-12 deqê me mane eger ew nebe baş ez zengê behsa ew kim Minorskî jê veguhêzim dibêje di dinyayê de kesê ku piştî kesê ku neyarê wî herî zef pezinê wî dadine piştî Bonaparte navê çi bû ji bîr kir Bonaparte Napolyon Bonaparte Napolyon piştî Napolyon ê ku bêtir neyarê wî pezinê wî dare Selaheddîn Eyyûbî ye belê Selaheddîn Eyyûbî heta wa dibêje dibe du wextê di wî hingê de hengî ku tedî ku çindî ku neyarê wa bû jî lê hengî baş bû adil bû mêrxas bû qencîxwaz bû ticar bê usulî û bê heqîtî nedikir bê ji ber wê jî Avropiya tehemil nedikir ku yekî ew ku bê rabûn jê re diyeke wî gotin ew qîza dotmîrekî qîza qiralekî Avropiyê jê re diyeke wisa çêdikir ji bê xatirê ku wî bigîjî nexwe dan te wextê kitêba wî ewa ku li ser goya cennetê de taswîrat dike û cennet û cehennîmê de dûr de behs temamê vanê xeyrî ne Musulman ê ku ne Xristiyan bin temama dixe cehennîmê lê Selaheddîn naxe Selaheddîn datîne koşakî wê derê li ber derê cennetê dihêle dike derkevan yani ew dike bi rastî jî Richard mesela wextê ku wê li hev werin piştî şerê eka û şerê ewkê wê li hev werin ji adil re seheta behs dike û pezinê wî dide û dibe mêrxas ew ji me teva çêtir ew yani hewqa pezinê wî de tabî hingê belkî jê re lazim be ji bî xatirê ku hingê birayê wî li ber rabû bû ya li ewkê tirsiya ji bî ku zû aveke zevxwara derxe avorûyekê ji xwe re derxe dager here belkî ji bî wê lê yani lê bi rastî Selaheddîn yani pir mesela wî mesela dijminê wî yekî herî meşhûr e Richardê Şêrdil Kralê Brîtanyayê İngiltere'ye hatiye dixwaze yani Kudüsê paş de jê Müslümana bistîne jê Eyyûbiyan bistîne yani ji alîkî de şer dikin yek li behrê lek ev tedî ew camêriya wî û di wextê nexweşînê de jê re meywe dişîne bawer belê belê hingê ji xwe dişîne pezinê wî dide û dibe yani însanekî ewke William of Tyre ewkî ew jî wê derê wextê ew markîst dide kuştin û falan Richard tê dilşêr wextê dide kuştin û falan Selaheddîn re dixwaze Selaheddîn dibe wala îşê xwe pê nayînim çewazê rabim ji bo te yekî dide kuştin ji ber wê jî dibe ew jî pezinê wî de dibe yani însanekî ticar bêwextî nedikir belê
وان كشي وان بازلي ويدان وقت كو قدسي ورقرت مثلا وقت قدسي ورقرت بازلي ويدان كو اوان وقت قلت بدا حزارة انسان كشتن ما 7 سنين حشتين حزار انسان تكن قتل كرن لاوي حبه في توكا يكيجي او كنكر او قرار او كي وهي يعني قالك تشتكي دنيا هي باورتكم بلكي ببيراتات باشتر بحس بكي دي خليفه داويه فاطميه خليفه هري داوود نخوشد ناف جياده وخليفه بغداد دخوازك يعني لبنديك يعني داوي الخليفتيه شيعيه يا القاهري بي يا العاضل خطبه لسرناوي خليفتيه عباسي بخواندن حتى زور ددن صلاح الدين ايوبي باور دكم كو يعني اذا ناوي خليفه بي راكرين خطبه ده ناوي اوي بخواندن باور قالك هيك يعني بله او وقتك قادرين دميلي هنجي خليفه بري مستطبوه او هنجي خبرج نور الدين رشيد بيكا مرويت الور بو وزير جي و دولتها خد ماشينه قطع اويج هين خطبه فاطميات يا اخوان نغورندي ودولتنا نغورندي جا افراد بن نجم الدين وبهياتك بس نجم ايوبي بابوي بهياتك شيله اوي طيبتي جور زيدان قالت مناقشه وي بابي وي كل سرواتشيت كود دبي چما تناكي او جد بحيره انا خوازم چما انسانك باشا بلكي نكيمي اي بغداديه ور حصل او كويد ده تورد ضعف في استوري ليت كنت بي الا قالت بكي تناكي او قيمه منا فلان بابي بطيبتي جي قالك او جي ناخذ بحيره باشين جان الشخصي عوض ده شانسي ملكتكو دبي نما خد هجد بيجه دبي شانسي ملكتكو او بخنا خوشكت ونديتكم منافي قهران بل حتى تشتكي دنيجي من الدرك اخوان دبي جاكو يعني قافا اللي زور الدنيا دبي حيره صلاح الدين ايوبي دبي جا يعني شخون نخوش ناف جياده دبي جا اقربو امجيرا بيجن اگر نخوش کتو پیچو برا وکی خلیفه هر برا نزان بکو دوین حال خوی نخوشی ده برا نزان بکوش خلیفتی هاتیه داخستن ام جیره بیجن باورت کن بویو هوای دوام تکن یعنی تبی کل دروا هنک وکی پرووکاسیون لهنک جامعه خطبه سرناوی عباسیه دخونه جی اوی خبری ناگینه خلیفه نخوش يعني بيكو زانبكو يعني تشتكي وهات يسريوي وكي خليفه او وفاتك انا بشي خوفناي يعني تقوم هذا حتى كو بينحسكو خليفتي سرنابي حتى او خاوي كنت قلت اكبه بريجي اوجي هيفي رجات كجاري سلاعتي تسردانوي اوجي هيفي رجات كتبي افازارم او قلت تكرن تبقو هريني چونكي درو دور تف زوري دنته بيتي بقريدي لي برا بينح بله تشتكي دنيا هي ازوك نوتك يد خوازم اللي بدري بيجم تدي ايرو دنيا عرب هذا قال لك جرا جي كردار دي بيجن تزاري صلاح الدين هنا حتى فلسطينيه قال لك جرا كردار صالح بشي دوزده اللي قاوا كرتشبون فلسطيني قاوا تشبون لبناني واندرا دقو تشوا صلاح الدين قدس خلاص كير هنا يجي يعني زاروكين صلاح الدين هون يجي قدسي خلاص كنو هون فلسطيني خلاص كن يعني وقت قهرمانيه كده خواستم بدين نشاندان يا سرفيت خوازم انكتودا كي نشان بدم وكي تي زانين غاوا خاچپرستان هاتن قدس اشغال كرين وزفت كرين قال قتل عام كرين اجا يعني مسلمان قتل عام كرين ويهودي قتل عام يهوديا كرين اجا مسلمان يكو تشون لهندري قدسي خو آويتن مزقفتان او خلاص بون يعني او ناكوشتن لجهوين يهوديين كو خو آويتن سيناغوغان همي تبلي زاروكي وان تبلي جن وسيفيل واي عسكر يعني خاش برستان او همي شوتاندن يعني وركرن ايكو بريكو او كنترول تيخن دست اخوة جي قدسي يهوديين كو رفيابون اي منطقه درفاي قدسي ایدنی همی قدس یهودیات باقیش کردن. ایجا پشتی نوتو نظام چند ساله گاوا صلاح الدین ایوبی یعنی قدس رزکار کرد اوی ده هیا یعنی بلگد وی وارده هیا
يعني مسلمان ودگرن تاغي خو وكي تزانن بپیمانه پشتی گذشته بپیمانه قدس هات رزگار کرین کو يعني او خاش پرست و قدس تدي والا بكرانا يعني او تاخي خو تشتي خو والا بكرانا وفقر انا بچونا او تاخين قدسه ينكو خاش پرستا والا كربون صلاح الدين ايوبي دشينا بي يهوديين ايكو قدسه رفيابون المنطقه رجلاتا نافين يعني دورا بازار دورا او همي باوان كربو ان تينا القدسه او تاخو مالن خريستيان يعني خاش پرست نه خريستياني منطقي چونكي خريستياني منطقي او دماغ اشيتي ده اللي قال المسلمان اللي قال ايوبيان بيدري دمينين يعني تو الشرع خاش پرست يعني ايه داغر كرايا اجا داغر كر بشتي بدشين اوان جيكو اوان والا كريا يهودي جدر و اكبر الرفيابون همي فدغرن قدسي جارن القدسي او بجيد بن يعني او يهوديين كو ايرو القدسينا او بشتي كو صلاح الدين ايوبي اورديا صلاح الدين اورديا ايوبيان قدس رزكار كر او بقريانا هاتنا القدسي بجيبونا يعني او خوشبينيا وي يعني نا تدي جانا هناك بحثاويه كتن وكي خدي قراويه كي قالك متعصب بي ونظام نورا يعني قالك توليرانسا لهمبري ارمينيا لهمبري خريستيانا لهمبري يهوديا يعني مسألة دوان ورادة قالك بتوليرانسا حتى مسألة شيعاجي يعني قبل عرفت تيكلي بخليفه فاطميه مرف دبينا خوش بينياوي مرد دبيناكو يعني حمد چرچوا اسلامي ده حمد چرچوا دينا ومذهب ده يعني خوش بينيه كاوي هي عرفت كم نظام تم يعني فكره من يعني سجهره ويوصي حتى نجد ازيديا رجي مثلا تمام هرما انطاكيا وحتى بس ازيديا و سرک لشکر یعنی سرک هیزا لشکری فرماندار کروی ظاهر میر مند ازیدی بود و حتی انطاف و هرمی تسلیم وکربود بدستوات حلبه حتى كليسيا يعني بين انطابي وانطاكيا بله وان درا اف منطقه هميه شاغي يعني ازيدي بونو دبن ثلاثه شيخ من دبو بشت زارو كيوين ونسلاوي دوام كر او دستلاداري حتى وقت جان بولاتيا جه الحل الدومان بله او كيويجي دكتوري ويجي اكو هري بيورغو ميمونيدس يك يهوديه انا باورت يهودي ويجي بله وقت كتت وقت كده سلحتين اوكو جير دبيجه دبي تجار ابن شداد كاتبي دبيجه بهادين دبي تجار مال باخو ندهشت دبيج برويجي خزنداري وي جارنا مال جيفت شرط انت قلت انك هي جيت قلتنا چونكي كوزامبونا هي كسي كو بچونا بخوستنا تجاري ونگر يعني اگر جامرياوي بله اگر تنبونا جي دغو والله هر فيغازي بشرا جوار بشينم ونجا اختيكو دهات الا غير جوار بشان دبي كوباتنا ميفانياوي وعالم ما سري بدانا دبي وقتي بچونا ويد كو متشتكنا داي غير الا وبرو بكرنا وبشاندنا بس اجد وقتي شريعه قاعده بشكل روشاوي عبورينا خوشت با خليفه بغداد بيشتغرينا كد شيله با واني او كيجينا كنابي ماروكو وادرا مغربي انجا راتبه دشين افي يك يهودي كي زنجين هي او جرا علي كاري دشينج بي خاطر او كيجبركو ويقنجياوي كو بواكربو بله اجا حتى تاريخ دنيسين يعني فرمانداري وي الدريائي يعني جميع نوي عسكري وكي تدي مارين ديفيجن دونانما قبطاني دريا او بخويا كي ارمينيا يعني بعث اخو ارمينيا وخريستيانه و دريائيه دريا قزل دنيس كود بيجن دريا صور صارمودين تشكون صارمودين نبي يعني يعني مثلا خوشبينيه ويا اجواكي الهمبري انسان ام بيجن درفت كيم مثلا نابرا دين ومذهب هذا بدجمني خوره يعني شر خو كريا ما تم جاميرانا تفقريه لو ماشي يعني نا فالا يا براستي يعني كل الدنيا ده خاص ناس كريه باور دكم سال 2000 هذا قاوا ميلينيوم ده سبيكر كوفار كنظام يا انجليز ابو يا امريكا ابو يعني يك جوان كوفارين قال لك ناودار تايمز كوفارات تايمز فيجا جي او كاويل بامن انجا
جور داگستنیه ترا سوئدیا روزنامه سوئدیا نفسان دیه دبیجه هزار یکمین ده هزار دومین ده دنافته هری مشهور ده yani دقرني دوسدا ده دوازده ده Merve Cihani yani em bejin dedi Türk bejin yılın adamı, ayın adamı, yılın adamı. Kırna yani Merve Kırna دقرني دوازده ده سنابي صلاح الدين ايوبي درباش دبو. نه قرنا قرن 100 ساله. بله 100 ساله ها يعني 1000 ساله 1000 صد ويكي بي حتى حزاري او تشي باش ما مستقبله يعني ساعات نيفا ما خلاص بو نظام هفال رجيه برسيدمن برس هنا برنامج ما بخوا ساعات نيفا اگر وقت بدن ما وبرسي جرينج هبن برسيكو يعني ام السر في چارچوي السر باغفن ما مستبر سباوان بده برس هنا قالوا برس يعني ام كارن هنكي تيجي دوام بكن يعني برس تشكي ابي اگر ام دوام بكن تخازم بشكل هنكي بشكل او عالمين كو يعني قال لك عالم جي يعني دوره عالمين كو كردن بتايبتي دزگهن علم و عرفاني او كنا قالوا امكارن هنكي بحثا وان بكن امكارن اولا بيجم اوكو هات يكج امبراطوره يعني قرالي او كي جاركي هاتيه شامي وقتيكو فقرتنا هاتيه شامي د 20 سال د 6 سال داوود يعني الماني ويليام شو بنافي دبي بله هذا شو يدري وقتها خبر انا ما برامجي يعني مخابن يعني قال لك ناسكريه انسان لازم انترنت دي كاترين جوجل بكل انسان شادم كل الولايات كيما كو صلاحتي اللي حكم كريه وغورا ويلودريه وهري انسان نافدارترين انسان جهاني مدبجه بله برسنك سر ابن كثير تين باورتكم يعني طبعا دبي ابن الاسير وابن الكثير جاب جدابك يعني دون مروي جدانه ابن الاسير الكامل في تاريخ نفسه وبري ابن كثير يعني او جيايه ابن الاسير ابن الكثير نعم مصطفى ابن الكثير باشتبياتيه ابن الكثير يعني تفسير او يجي هي سالم مصطفى سالم شركه البرسيه يعني بريجي تماشوانكي برسكريبو يعني ابن الكثير قالوا لنا كرده از باورتكم نكرده او ابن الاسير كرده اما ابن الكثير لا قاسيكو ازان نزان ما مصطفى تزان بياما يعني ابن الكثير هم تفسير نفسانديه هم جي ديروكا اسلامي نفسانديه يعني دبر هم هف جدانه قاسيكو ازان بلك اگر دوی وارده بخواست تشكي بيجي كلام كان وصايا يعني هم هردو مرهمي يعني اي ديجي يعني سردين وتشتدن كلك مرهمي انا شريك حتى ونبشي لي هردو اي بالكيشك ومش نافدارن ابن كثير براستي مجي بهيستيا بدفكي كو كرده بله كو ابن كثير كرد بوه نظام انجا جبروي مثلا كنت باشا كردات كي يعني وقت وقتكو بعثات او آيات هذا كل دبيجة ما بس في آيات كردن النظام جبوي يعني جي براستي كردش بركو لتاريخ عرباده بقى تجوا برس يعني تلوا بخلي دبي ابن أسير جي قرشية ودبي جويرة بين قريشية ويعني دور ده وقتكو كتابه هذا نابه هو كرد درباس نابه ل أو دبيجة جو جيمس بوريس جيمس دبيجه بوريس جيمس بعثا اوقات كي بعثا عالمي كردات يتبعثا واكر مسرويجي بيجن مثلا يالك نافي وهنا تبل بامتن الباوركه لزكي محي الدين اويكو خطبه اولياء يا اوكي خونديه اويكو خطبه مصريجي يا اول خونديه او جيكي كرد بوير نافي بيغا نائبی من مالباتا قیموریا هنه او مالباتا شهر زوریا هنه ضیاء الدین و وکیدن چور ناویوان عالمی کل دوراوی بونه او هنه کل دوی مشهور هنه والحاصل يعني قالك عالمي كرد
ايكو قالك انا بري يعني نوت تبون لي بيشتو ماتن بر بداويه ده نوت دفجي بردان مش ايخو اليالي اشتلال تيكو او كما قدر نكت اري لا يعني بشكل فاهم جيبو يعني بلكي نحو جاي من يكو بالناف بدن شخوتها ما شافان محتملا لا ممكن يكو همين نافا دبيرا خدا بهلن برسك ما يدريجه سردار روشان ما مستا برسيه دبيجه يعني ديلوك نویسین کردستان باشور کرد کردستان باشور نها يعني قالوا برهمن ديروك اسلامي عربي دما كان استفاده ناكن يعني قالوا نكرنا بوقت مجاردن بلكي دفي مساله تجمن باشتش خوزاني تا قال لك شو هاتي برهمن دما نو دما ما يعني قصدي جي اوه يعني جي استفاده كرنا نكرنا برسكاوي بيا ويا حتى چند درجه استفاده كرنا دي تبعث كر كردستان باكورج بوك عربي رابو نزا چه هيا مجيتونه لي باشور قالوا چه درجه ده باشور چت كتابه وان ايكو في داويه نفسان مثلا السر روشا كرداد دما عثمانليا ده كتابه عربي هن السروان جي چافكاني عربا جي قرتنه لك جوان سر دولتا سر يعني ميرنشينيين يعني دولتين كرده وك مروانيه وك حسنويه وك شادنجانيه وهناك يدجي وانا دوي وقتي ده كتابك دول باوان كنون فسادن السروان هنا سر هزبانيه مثلا كتاب دفسانه طبيعه شعفكانيه وان تبع وك شعفكاني قالك جوان وانا عربا ددن هناك جواني كرداي كم هناك جواني فارساي كم ددن مثلا صلاح الدين مخابن ولا يقدونت الى زياده من بوان ما هناك بوارا سيرفيا واي مناقشه جيكر او جيكر لي بوانا دا قبول كن قالك جوان دا قبول كنكو صلاح الدين كردارا خدمت كريه يعني بله هنا يعني ذكر قالك جوا كتابه وهنا بالبامجي هنا ايكو جوان ورقتنا سر مثلا حكاري هي سر مثلا يك هي سر اوقات دياري بكرد بيجا يا كلترو علم ونظم دياري بك كتابك البام هي بقى دسم ده تخوينا يعني قالك قلتنا جوان ابني خلانيسيه ابني عسكريه ابني شداده جوان شعفكاني وان قالك جوان هنا براستي ان مودر از بله طبي مرا او نك جالي مف باشتر زاني çünkü düşütي تعقيب دكي لي بتواي كيماسيك ما يعني ان رونق بيرن كردا ين مودرنيست يعني نتوا perverيا مودرنيتا يعني امل تركيا مثلا بشك ما نسل مي بيجن حتى ايرو يعني ام بتربيه كماليزم يعني تاريخ تزيين كماليزم يعني اوكو مثلا كماليزم اوك جوابو مثلا دبستان هذا تاريخ يونان و ديمقراطيا يونان و دستان يونانيا نظام بشتوي رومايا وبشتوي روناهيديتنا ورفورما اوروبا هميا تاريخ هذا بجيدكن بحثاوي تكن اما 1500 سال ام بيجن كرد ترك 1000 سال يعني كرد تمام هيك مثلا اما ترك جيد 1020 بي بس بيكنا ترك جياتنا يعني 800 سال ترك جي او اسلامي ده يعني المكتب هذا آليين يعني تاريخ اسلامي تاريخ ناس الدوره اسلامي او انا احمال كان يعني ام دبينين دفان اواد هنا اجا يعني لاويجي ورا يعني سيستما بحثي لسوريا العراقي ام بيجي سيستما شاخرزا بهلوي وان اوان يكو يعني مودر يعني خو بستن مودرنيتيا ام بيجي اوروبا يعني كماسيه كفرمازن كرنكو يعني تاريخ اخو كولتورا اخو تشتين كفني وارين خو ايكو يعني بالتاريخ اسلامي وغريدايه هم جالي كده ام باش هن نبون هم جالي كده جي بتشعفكي بتشوكي لوان هات نهرتن يعني وكي بيجي يعني ابجي تشنه يعني مثلا كماليزم يعني اسلام işte عثمانية اسلام كفنا برسته جهالته باش فمايه عرب دجمنن باش الميدان
دنیا نظام فلان داره halbuki eviya yani miraseke kültüreke beyve tünükari tarihe xwe binivîsînî yani lomajı yani mesela Avrupa'ya diroknasên Avrupa'yı yen Türkolog yen İslamolog yen ev herçendi yani emcana rakna jilwan dikin ama yani ev dibin oryantalizm duan deş digele kadar ama oryantalist ne bejî hene mesela hatine tariha bejin gava Türkan nivîsîne tarihên Kurda mesela Merwaniya ser devletinin gava nivîsîne tibala xwe diye yani hemî çavkaniyên İslamî bejin lê nêrtine xwendine hîn bûne xistine yani modern ha yani ha üniversiteyên ha lê mixabin yani em Kurdistana Bakur ji xwe cahilê wêne ji bo ku yani em ziman jî nizanin Erebî nizanin û herfên Erebî nas nakin û perwerdeya Tirkiye em dan alîkî yani em dûr ketin û em şaşîn bûn û em bi çavekî biçûk kirinê li Selaheddîn û li tarixa xwe dinê û li van dinêrin mesela devletê me dinê jî gelekene wan biçûk dibe ev çi ne devletên herêmî ne devletên xane feodalî ne devletên nizanim wihane weka ku yani wê dewrê hemî devlet newere bûbin yani bi çavekî wiha dinêr loma jî yani qasî ku ez dibînim mesela ew ê yani tarih nivîsandinê de yani kêmasiya ew ê heye ku dibin îdeolojiya Kemalizmê û Behsîzmê û evan modernîteya çep û rasta ku heye em yani vî alî tarixa xwe bi çavekî cidî lêkolîna li ser nakin û dezgehên me yên üniversite belkî yani başûr jî bi vî çavî herhalde nakin yani dîtineka min qenaeteka min wiha ye yani nizam tu çi dibêjî vega ev tiştê te got tevrastin lê dîsa jî başûr ji ê me wek çavkanî çêtirin çünkü ew wextê ku tiştê dinivîsîne qene wek çavkanî didin lê mixabin kesek ji wan êwan jî kesek ji wan nabêje em jî karbû ez kitêbekê binivîsînim ser tarîxa Kurda bêjim İbn Esîr wa gotiye û Miskewehî wa gotiye û Teberî wa gotiye hema wan beşê wan hinek biçek jê bigirim û ewan ew jî wisa dikin yani piranî wisa dikin lê min ku ew ji qewlî carekê malûmsanê ji min re got hema van tarîxçî hema dibêje qale filan kes dest pê dikin û diçin û me nizane kîjayekî çi gotiye min got ez wan wergerînim wê awayî wergerînim ku herkes bibîne bê çi ne İbn Esîr çi gotiye mesela İbn Kesîr dibe filan got û ji xwe re nivîsandiye tarîxê tamam yani spas ew jî xismetekê dikin lê kes van nabîne ku ka çi gotine ji ber wê jî min bi rastî giraniya xwe da ser ku ez wan nîşanî em bêjin zanayên Kurda û alîmê Kurda û xwendevanên Kurda bidim ji ber wê jî giranî da ser wergerandina wa bi xwe ji ber wê jî heta vêga min tistekî nîsa tiştê temam wergerin xên ji vêna melayê jî zîrî gelek muhîmin yani ew werger yani gava tune be em ronahiya tarixa xwe nabînin yani em ê di tarîtiya wê de bimînin bi rastî yani belê pirsek dinê heye ez bimqeyim piçekî bersîv da ser mesela yani zengiyan temelê bingehê wanê etnîkî çi ye Serdar Roşan bipirsî bû ez bimbekî te piçekî behs kir ku yani mesela Aksungur ku hinek dibêjin yani ji ewa mamlan tên yani behsa Kurdîtiya îdeayek ser Kurdîtiya wan jî heye yani deheb ê ku çavkaniyê ku yekser dibêjin Kurdin medîteyek Patros Bustanî li Dairetül Mearifa xwe de besa herfa zêyê de besa zengiya de dibêje dibe ew pêşengekî yani mazilekî ê Kurda bû wa behsayî dike dû vedrê sê çar û pelpel heye û dibêjin ew şehryaranî gumnam kitêba Ahmed Kesrawî dûr de ew jî dibêje ew memlaniya vegrêt de memlan Ahmedî memlaniya Ahmedî li regirêt de min li İbn Esîr hêrt li Ibn Esîr de tam jê naye fehmê ecêba ev kurê yani dibe serdarê wî ye lê ecêba ev ji malbata wî ye jî yan jî xizmetkarekî wî ye tedî xizmeta wî ye wisa ji hev naqetîne lê cem wê rojê li ew ku nêrî Mehmed Emîn Zekî nêrî dibêje ew jî diheb birabûne ew ji birayekî din bûye lê ew bûye serdarê wî yani li gorî wî ew jî wî Kurd hesab dike înca
يعني بحثا دو اكسنگورا اشتكر يعني اكسنگوري ماملاني وفي اكسنگوري زنگي دبن انسان جدانه يقول بحثا فيجي دكن هنا يعني اوجي زنگيره دبن از تركيا افيدني ايه ماملانيه يعني اللي جاجبركو ورجي هنا يعني بركو اتابقيا بيجن او كي سلجوقيا كريه بافيوي هر حالده جبرويجي وصاحتي تركمان هاتي قبول كرن يعني لقلك وان كردجي دبينن تماشامافاني كيما بحثا كو زمان سراي عجب الدولة اوي ايوبيا تشبو محتملا رسمي عربي بو شاغي چمكي قاسي كو اتزانم يعني خدي او كو جيكي دوصاد بيجا طابي اوتيكو او بيجا د سري د سبيكي د بحث كه نوباي دبيجا د مالي ده ايوبيا بكردي بو زماني واي مالي اي كردي بو يه رسميتي ده تشتي واي رسمي نفساندنو ام بيجن او كيوانو شواج برويجي كاتبه بي سيچار هبونه با دين بو امادين الكاتب هبو ويك دوي ديجي واني هبوده اوان حتى قاضي فاضل على او قصدي يدير شويه او بيجن او كي نفساندن رزاق عقبو نفساندن دوصاد بيجا دور ده باست كتب الاشكريجي تركماني بوه طبيعي وهي وقتي كل با نور الدين بونا عسكريه دبنيا چنديكو او بيتر البا ابي خ شيرغو هيمبوجي فيربوجي لي او يدور ده وصاد بيجي لي يعني بعرف تدق هيك وتشتري رسمي او نار عربه ده وقتي عربو او الوربن عربي بونا وقتي درجي وقتي خب بونا كردي بونا يعني الزمان وبيتر عربي بقى زمان رسمي بله يعني طبعا الزمان بري اوك جهابيه يعني ام بيجن هر دفراك وكيجان زمان درباس بيها يعني والزمان قالك زمان شخوا هبون الجول دفرا الجول مثلا اگر مصر وقاهره وشام ام بيجن عربستان به بشكل نورمالك يعني همجي زمان عربي زمان الديني اللي ام بيجن الهرمين كردستاني الهرمين ايراني الهرمين دين ام بينن يعني مثلا فارسي وهلا ده ادبيات ده دناف كرداده ديوان هذا د آهنگ و ده يعني فارسي وكردي وهلبستا كلاسيك وموسيقى كلاسيك او شاهي وجوش وخروش اكو ابنه يعني بفارسي وبزمان الدنيا او جيب كاراتنا يعني للسرايا طبعا نر رسمي لمن او لجي واري وان يعني او ملت هبنا بكاراتنا مجيكي دي تقول وقتيكو مجن تشتكي تقول تدان في ساندن تدي وانهانجا تشتكي جيكي ربنا في ساندن دان في ساندن يعني جي بعربي تقول اوي كود نفسات تقول دي دا قاضي فاضل قال عربي او يلهف راس كذا و انشاء من شيش قد وارد قلت انشاء بكرنا بله راست جبروا يجي اخويا يكو بيتر كردي بونه يعني زمان بله تشتكي كو برسيما نظام هنا برس باورتكم اذن يعني جبو قدو ساعتين ما بقدر ده دقيقة ما هي اگر تشتكي ما يكون مهم هذا ام بيجن يعني ام كارن وقت يكون دانا ما جراجي سباسي وان بكن ام زوتر جي كارن خلاص بكن يعني خذ وسطي انا جي ام كارن نخو برشتنا بن امي خلاص بنا بلا رجيجي ما بيزا اگر برشتنا با امي بروغرام اخو خلاص بكن قاسي كو اسفهم دكم واي برشتنا باشه تماشاوان هيجا يشاف دخوش بير كده ازو ميوان خويا هيجا سيدا امين ناروزي ام سر برهمن وين كو وي ورگراندنا و ترانسکریبه کرنا و نویسینا شیرو کرنا ایوی جدا جدا لسر ادبیاتا کردی و لسر تاریخا کردا تاریخا اسلامی ده چرچوا تاریخا اسلامی ده ساکنین و بطایبتیجی ام لسر رولا صلاح الدین ایوبی و دولتا ایوبیان ده تاریخا کردان ده ام راوستیان هیوی دکم که بچکی آگاهداری دابه وکو بکری و به عمل وداره داویل پروگرام خو بینن سپاس بکو ام تماشا کرن گهداری کرن
حتى جارك هادني بمنن بخير وخوشي ده سباس جبوه اجي جالك سباس كمش بوي قهدارة وش بوي فرسنتكو كاربو از ام بافرا باخذنو اقاداريه خو پیشکش بکن وش بوي اي پشت پرديجي سپاس كم وستيان بمره رجيه بله رجيه بله سپاس جبو تجي في كذا هجا كما كاربو من الفيدري بعض كل ما مستهجا كذا كابراسي قالك هجايا اللي او متوازيتيات تاع كنت قالك بدنجي وقالك دحاد اواد قال كي خدها يكو جبال قالك يعني كردافه بلكي يعني هناك جي ناي ناسكرين وايكو تين ناسكرين بلكي نزانن كي امجي خو كذا خو ضايا في خباتي ام هيفيد كنكو اوجب تشكيات بزلال كرين سباس بوتشي سپاس كنا وصابونا جي هاو قادر نتكتن ويني في يفصل هاو قال ناسكرين كيف بفكر بله يعني امك داناجي در كيفن او برهمي ماجي بين ناس كرين جبوك زيادتر بين خوندن وزيادتر بين تيجيشتن ماشي تماشا فاني هما ببين دخوشي ده حتى جاري كادن بخاطري وه سرچاوا يا